Ner malak enyam kanal sini content ba rising ba kalinka Nuer online TV channel. Biya kamal ner yalong ko le yene be biya man lada gwasan biya beling ki biya lerin ko anan tore we ka South Sudan ken wi dial ko ken biya beling. Aka jen gwasa me ban ler ti bana kading mi jira ma jidit go no be subscribe ka Nuer online TV channel. Ko jan do badan en biya support ke je. Lerban lingwas me kenyam erige dani ci tore weche ka jonglei chala do nene ci peng nene tin ci liu ci ga chop na kane diech kore ci to kam murleni kana nwari me ci murleni ci ga nwari ci kan nwari mak ka shuka nok ti shop ko kudang di shukan ka pet rewe ka pa mai payam changa bakal ka pai waro ron kina daro jandang ro ngwan re wok ti kudang di te ci kan kanang shingwana nwari ci kanok ti shop ko kudaro ci kan ka warar ka murleni ke ka ngwan murleni kontin chok ben pech are wecha ka pa mai payam an gwasmo gwade dane shala do waka ne rote konte shanak kane shop ko die ci ka bot duna shala da tame china ci shop ne kane die ne re konne ci liu ne die ci ka liware kormo kamurle kana nwarin kontin te re wechin binami chawra jamaladen wo shinaro kanidi kone la kwar nyin greater people administrative area kanidi kontin la jabani ke nire kone tike people ke ga be bor chika lada no kwine no te ga ne ko tiche wo re korin bini ke shok chika go page churai mai kane kone lo chika lara kwikana na me jana nan togon wilmi gwaza me men bana nyol yem gwaza me bana right ke ki normally border dung South Sudan kam Uganda kene South Sudan waje shal ke normally jen gwasa dan en la tidia la kana ngare ke je kwakten kon njere weche ka Kenya kitin jen winde ko ke la gena be ke Uganda ba kun ngare we ka South Sudan en gwasa ma medan chan rajen wo re we ke normally chala do te ka torbiyele chop ke kina dang diok te kap ko kwan ke kap ko kwakten kon gena we ko South Sudan chala do shiga gegen winemi ko ken lokano be ke yobe ken yorpin ken kanede tawtin kontin te ka torbiyele chop ke kinang doktin kon de kon kul nangre ka South Sudan chala do ken lokan no bi ken kwa kena to bi ken yo to shop ko $4 ala turbil ko kelbete $4 ko te ka mishalat kuman tere wi ka South Sudan ko be do badan en jel torbiyele ge be kula be je kula jago be tek wachi ka dolat man la kwakla ka tem kwaktin kontin tere torbiyel chala do turbil kel te ka yo to shop ko $4 ajen tax ke tol bogo dan gor kuman South Sudan en gwasa machinede konti la forene ke jor kontin bere winde gol ko ken chikan logo no yor kan yo ti shop ko $4 ko kitar bier kel ko ken jiken nginyo la ken ka nang bang no wen kel kan nang yo tot en gwasa mentem awa jen me lokane kan tor bier to kan dial ken ko la jor chika ga ka border dum normally la dum South Sudan ko ken chikan yo a chikan ga yorpin ka gor ke jeno de torbil kel dar yori shop ko kor kel dalo da ja europin da show re ka South Sudan ba kwa ka bol kwa ka minimi ka bolo jok bolo wedien chala do chikana lok ajen mi ci torbiere shika ga kan tama shikan ga kan normally re we normally ke border dan en te South Sudan ken Uganda tin chara jemo chaje kwen news din kontila news ni ning South Sudan do ngode ken na no de ga yoti shop ko $4 ken torbiere shop kindang jo konen ka ko kwanedit ke truck nen konen ka bo konten de nangra wi ka South Sudan kan ka no be kan ga yorpin ci chu ga mi amene mi kana no jenan chala da kum South Sudan gwas me bana racha ka ki timana peace initiative ke ku mal kama nan shawala rai wacce ka kinya ke kana Nairobi man shala gwas me ka ku mal kama nan shawala rai wacce ka Nairobi kam political party ki bondi alan kontin tin rai wi ka South Sudan tin sharo ling rai kam ne ken karodin no te ko rajmi chala gwasa me Professor Lumumba Ramkel mi politician rai which ka Kenya ki Nairobi ke rai which ka Africa ke leo ke ramangai ke wi mon ke leo en wirshar ke Professor Lumumba ko jen tere tin gwasa mo te ko rajmi gwa mi chalar kume South Sudan jaga jogone ne mnog yeno be malbe te rai wi dunya ne content la politician South Sudan yen pain kun ke yen be mal bino mo yen malu ne nog ne me ba jen mala jok men ba mat ke ye ko ne di ala kontin lat kamal ke tenu ya malam tame shiken mete kel ke yere dor kun ka South Sudan mala ba pe kan gwata me ke ye mu mal we tok dum no mo no be mal be bere we dun yen pain kun no mal kam no kun be mal be shone be shore we ka South Sudan te raje mo che je kwen ko de mal derben ka jan
ka jentu man peace initiative mo ki dol mal ka malatke te mishala long ka jentu man peace initiative mani chala do jen awache wo gwa long lo chine ideal chiket ban ka one table ko be ne ideal bu rin mat chicken bilete re daglane wa chicken de man ken kon gor ken ki wan kon gor ken ga kiten lo kan kam ken wa chicken kalat ka chago jeno bi mal be ben la tok re we ka so Sudan ka jen michal ke to man peace initiative gwa Sudan ngoda wona ka ku ingbe ni ka ron ken daro jindang red bakel jiroj me chala da professor Lumumba ko engo bi South Sudan be te kamal mo kwar ken wekan te kamat kam ken shikan nogon dol danan chadul bana kuling mandan brodo lat ko kor gwa senbe ko ngora kan conclusion kan non ki kan non wokpin ba chago njen wo shadu tin ko nde mal bene ka shaga tunje ka dobra na shala keje ko shi ne dum wana long wi mon ne ti bombom ti ka long to wan shika wen gwadul kana mo ko langane ko on tila kwar ki politician ke bon so Sudan eno bege te kamat kam ken gwaza me te malvin bu kono lat te gro mi shalat gwaza me Dr. Machar chala ne general be South Sudan ba te kamal Dr. Machar ten drugon general be South Sudan ba te kamal jene kane di ala ko la de ba ka yin mo ke yo jen do dan be mal ben ke je ke bi woj barako la palping je won me te ka bot me te ganka tegen ka bot telekon me je kana do ba di anda mal ben ke jama jenen tame men le ne long ka jen gwaseme go ba kume men te de nyitin ba ga mo ka kwak ba mo ke yo be kap yo ken yal kan ga kap wa ba mo ke yo ko bi ken mal bi ken jatu wana wa ba ga shu nang ba ga da ka shek poni ke gonda di alan ko ni go ken o de mal de mal de je pen ben re wech ka South Sudan na me misala da so ma chate gwad mi mo shi an ji on to wan siko tin ne shop ko kudang di shiko shop tin kana an ji on to gol ji unimis amane di ala ko ken kon tin dier ke tigadan re wech ka South Sudan na mo misalat ke jan gwasame men go longo no bi hakab gwasame o gorge jeno mal der bare ka South Sudan en ban nyu jigum da dien chui pare jeno be subscribe kan Nuer online TV channel ko butin di ala ko la non ka an online TV channel bi ken shomala shukaji ana bi tekamal ke bi tekamal